ubu bimeze gute noneho naca nko kuri YouTube nagenda kureba agenda mbona ko ibintu bitari byiza ngoga cengize mesi ngira ubwoba cyane kubera abantu bagwanya Imana bari basanzwe bariho n'abagwanya umurimo ariko noneho mwino minsi bifatiranye n'amasengero bari gusumvya imbaraga abantu Imana yakiriye neza ugasanga abantu babonye gukora kw'Imana abantu Imana yahaye abana bari ingumba abantu Imana yahaye amazu abantu Imana yahaye ubuzima bari imfuvyi abantu barabapfakazi babana n'Imana ugasanga baracecetse bose baracecetse bari kuvuga ko ibintu by'agakiza ari ibintu bya escroquerie ari ibintu by'ubutubuzi ugasanga na wa muntu Imana yatabara kandi yahindura n'ubuzima tubona usanga yagiye muri ico gihiri rero nkabijyanye n'ya jambo ry'Imana rivuga ngo ese na teme ivuga ngo ese ifatiro z'umukiranutsi zisenga umukiranutsi yokora iki batakaje ibyiringiro urimo urabona abari abapasiteri ukabona abari abavuga butumwa eiza bagiye mu kabari banyoye basinze cyangwa se ukabona abandi bagiye mu buraya ugasanga runaka bamufatiye mu buraya kandi yari umuvuga butumwa cyangwa umupasiteri nibyo ugasanga biteye agahinda boga mperuka kugenda ahantu basinda genda ahantu hari umuntu hari akantu yari ari karagura kwa kundi yo abantu bajeje kugura nk'akantu bavuga ati ducana tunywa agafanta batwereka ahantu nyine dushobora gufata ikintu cyo kunywa sanga ni mu bintu by'akabari hama abantu batumye ko ivyo banwa nyene ntuma kwifanta ariko nza kubona uwo muntu n'umuntu twasenganye ku musozi kandi ni n'umuririmbyi ukomeye cyane no mw'iki gihugu azwi cyane ari wari karatanga za mitsingi na za musteri n'iki nyene yarashinze akabare kiwe apana kuvuga ngo n'umukozi yasizemo we ubwe we yagashinze kandi aramenya ko twigeze gusengana aramenya kucya arambwira ati ubuzima nuko busigaye bumeze nuko bigize iki ndaraba nyene ndamubwire ati se bimeze gute ariko mbona kubera abantu twari turi kumwe banano hava ndamuteza isi cyane gose ndaceceka Yesu yangiriye neza noneho mutse abantu rero ko Yesu agira neza oya Yesu agira neza Yesu agira neza ndashaka kuvugana nawe wumva wihevye nawe wihebuye urebe ibintu byose ukabona nta hejo hahari nta kintu ntiwiyahure ntiwihemukire ongera usenge hari abantu benshi ubu basigaye baza bakabayobora abantu ngurumva ngo ibintu ngo ntibigikunda ngo ntibikigika ugasanga ariko arakwigisha inzira zo kuba woshaka kugira ivyo wiba n'ivyo uriganya kugira ngo hagire ivyo ugeraho ariko ndakubwije ukuri Imana ibeshaho Imana iratunga abantu Imana ibintu byose irabikora nange rero ndakubwire ngo ntuyanwa n'agahinda naho uri mu bihugu by'amahanga ubona udahari mu Rwanda udahari kandi wahora abantu mugenda ku musozi wagiye gusengera n'iki weshika amakomera iyi Imana izokugirira neza Imana y'inambe kwe rero nico kibazo rero twe tuba dufise ariko ndi mu bantu bwanje pistole zo bazarangeze mu kanwa banyiba canke mu matwi hano ntizigira umubare ivyuma banteye batera zigahera mu makoti bagakubita kuriya bakarasa bigahusha ntibigira ukuntu bingana iyi Imana rero twarayibonye ishobora kurinda abantu bayo kujyanira kugarura n'ibintu birebire ngogana ibintu birebire cyane ku buryo bw'uko twebwe Imana yatubeshejeho Imana yaraturinze Imana yatuzigamye Imana yatumaze ubupfuvyi Imana yatumaze ubukene Imana yatumaze ubutindi turabizi ko byose bishoboka none ndakubwire ngo ntufatire ku bintu bariko barasavye itorero ry'Imana ntufatire ku bintu ahubwo yayindi imwe wakurikira hari umukozi w'Imana yigeze gushikirwa n'ibintu nk'ivyo yitwa Yobu nawe ngo yarafise ibintu byinshi akagira n'abana byose ibintu bigenda bimushiraho noneho icyatangaje haragira igihe n'umugore wiwe aramubwira ati rero ndabona isaza ahantu mu rugo zabaye nyinshi zikurikirana ibisebe byawe n'amashira yawe ngiye kukwigira agashinga ko binyarutsa vuba akumva ni nk'ibindi sengesho agiye kumuterera aramubwira ngo ngiye kugufasha twandike igitutsi ciza uhita ukizamura kuwiteka ahita gukubiranya ahita kwica uhitupa aramubwira ngo sinzigera nikuraho ubunyangamugayo sinzigera nikuraho ubunyangamugayo ubu rero iki gihe twe nico tugezemo umuntu wese Imana yagaburiye umuntu wese Imana yabeshejeho umuntu wese abadayimoni bari baneze bakabona Imana iratabara harageze yuko avuga ngo ibyaya akamwana nabo babisangiye iby'abasevye umurimo w'Imana iby'abafata abana ku nguvu iby'abiba abantu iby'ababesha aba diaspora ngo baragira iki iby'abavuga ngo bagarutse ibintu abapfumu n'iki bari mu bintu byabo ariko natwe turahagurutse tuvuga kugira neza kw'Imana iki nico gihengo nubwo urufatiro runyeganyeze ariko rurahari urwo rugendo nturushoboye kurishiramwo so wanyumva rugendo ni wewe nyine wavuganye n'Imana utegezwa ku rugendo rero abantu bikuramwo ivyiringiro bakumva bogenda gucunga uko Imana igenda gukora we niba Imana yakubariye ngo izo kugira neza fatikanya n'ibyo bintu Imana yakuvuze ko izo kugira neza
wireba ngo biragera hagati biranyogomba birahagara we fata icyo Imana yakubwiye. Imana yacu ikina ntabwo ikina mu majonjo, ikina muri finale. Niba yakubariye naho ikoba bitagaragara, fata bya bintu Imana yakubariye aba ari byo wiringira, ugumane nayo ugenda mu nzira, kandi mu gakiza nta bintu bigoye cyane, ni ibintu bita kumvira no kwihangana gusa. Iyo wumviye ukihangana ibintu byose Imana yakubariye bigeraho, nta bindi bintu bihari. Yarakubariye warumvise, hanyuma wewe urihanganye kugira urebe yuko ahantu hagera, hanyuma ukumvira. Nibikubariye ngo ntugire iki kuko abari muri urugendo ntibashobora kunyura hano, nibyo nyine urumva bishobora ko umuntu ashobora kwikura amasezerano n'Imana ikubwiye. Be kunywa bakibagirwa ibyategetswe bakagoreka imanza zitabera, ibisindisho bihe ugiye gupfa na vino yihe ufite intimba mu mutima. Mureke amwe urwo rushunga ndushyi rumutere kwibagirwa intimba ye. Nuvuga ngo mureke amwe urwo rushunga ndushyi bimutere kwibagirwa intimba ye. Yibagiwe intimba ariko nigiye. Oya ngoga hari ibindi bintu abantu batazi. Uriya ngoga ibintu byose abo nyene urumva ikibazo nyene ni bya bindi. No kuvuga buriya ngo Bibiliya yatubwira ngo ubugingo bukore cyane bwo bupfa. Nibwo buzaba. Buriya ikintu cyaco cyose iyo nzoga ashaka kuyinywe, ubwo busambanyi ashaka ubugenderemwo, iteka ryose no kuvuga ngo ga icyaha gifite ibintu bitatu by'imbaraga. Icyambere na mbere icyaha kidenonsa cyaha kidemontra nyira kugikora, namwe muri abantu 100,000. Urabona ngaha mu Rwanda gose haje umuntu akica umuntu arumva, imisi irashira iyindi kagenda, icyaha kikaramuka cerekanye ngo wa muntu yisha wa muntu n'uwo cyo nyene kigukura mu bantu. Ushoboye kuba woyinywa ukigire, ariko umunsi umwe nzogukura mu nzu uvuga ivyo tokavuze, ukora ivyo tokavuze, bimenyekane ko ivyo bintu wari wabitewe n'inzoga wari wanyoye. Urayinywa kwihishira ariko rimwe izagusohora. Nuvuga ngo icyaha ubwacyo kigaragaza nyiracyo. Wewe icyaha nta bindi bintu, nta zindi diru, ntuzira no kuvuga ngo urumva ngo abantu baravuga ngo oya inyegeza cyangwa ureke. Niba usambana rimwe uzosambana n'umwana yakora imyaka bagufata bigaragara. Niba usambana rimwe uzosambana rimwe usange wabyaye tukubone ku makamera bariko barakwagiriza umwana. Turabakiriye inshuti bavandimwe bagwiza urukundo, turabasengera ngo muhahe muronke mushake mugwize. Uwiteka Imana hiri imirimo y'amaboko yanyu, kandi ibyo mugerageza gukora byose bibabere byiza. Kuri izi kamera rero twafite n'umushyitsi, ariko kandi si umushyitsi gusa cyane kuko yigeze ahanyura kera atubwira Yesu wundi, ariko uyu munsi yemeye kugaruka. Turakwakiriye rero. Ndaramutsa gasuhuza abantu bose baduteze amatwi kandi baduteze n'amaso bariko bakunzi bagwiza urukundo TV, n'abandi bose bogirirwa ubumuntu kuko abo tubona turabasuje rwose mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mvugana Niragira Eric nkakunze kwita Punda wa Yesu. Murakoze cyane rwose, turabishimiye. Turamwakiriye rero Punda wa Yesu aza tubwire Yesu uwo yemereye kubera Punda. Ariko reka dutangire dusenge hanyuma tuganire twamaze kwiragiza Imana. Turagushimiye Mwami Imana y'amahoro, tuguhaye icyubahiro, izina ryawe niriganze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya mwiza tuje imbere yawe turakwinginze kugira ngo ubane natwe, kandi umwuka wera tuyobore, umwuka wera twigishe uko dukwiye kuvuga n'uko dukwiye gukora, kandi iki kiganiro Mwami abazakireba n'abazacyumva bose kizababera impamba n'impumuro, bizabasubizemo icyizere cyo kongera kukwizera. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Urakoze cyane. None Punda wa Yesu uyu munsi watuzaniye iki? Narinda nabakomboye cyane, ariko hari icyo numva twovuga ko bitewe n'ibintu bihari mwino minsi. Urabona twagize ibyago, amasengero barayugara kubera ibyangombwa bidakwiye, ibyumba barabyugara, imisozi aho twasengera barabyugara n'iki. Rero nkama niyumvira se babantu twasengana ubu bimeze gute? Noneho naca nko kuri YouTube nagenda kureba, nkagenda mbona ko ibintu bitari byiza. Ngoga cengize mesi ngira ubwoba cyane kubera abantu bagwanya Imana bari basanzwe bariho n'abagwanya umurimo, ariko noneho mwino minsi bifatiranye n'amasengero bari gusumva imbaraga abantu Imana yakiriye neza. Ugasanga abantu babonye gukora kw'Imana, abantu Imana yahaye abana bari ingumba, abantu Imana yahaye amazu, abantu Imana yahaye ubuzima bari imfuvyi, abantu
barabapfakazi babana n'Imana ugasanga baracecetse bose baracecetse bari kuvuga ko ibintu by'agakiza ari ibintu bya escroquerie ari ibintu by'ubutubuzi ugasanga na wa muntu Imana yatabara kandi yahindura n'ubuzima tubona usanga yagiye muri ico gihiri rero nkavuga nkabijyanye na jambo ry'Imana rivuga ngo ese na teme ivuga ngo ese ifatiro z'umukiranutsi zisenga umukiranutsi yakora iki ibyo yiringiye bikuweho cyo yari yiringiye nizo mfatiro nyine cyariye kuko urumva ngo ga umukiranutsi rusenyutse none umukiranutsi we yakora kuko ngo ga habaho ibyiringiro byo ngaha mu isi nyene bisanzwe nk'iyo umuntu yagerageje akaja mu ishuri akigira iyo kaminuza akayiheza iyo masters akayiheza aba yiringiye kuko biri kose ishuri rizomutunga ariko rero hari igihe izo mfatizo zikugwaho kaja nko muri gereza cyakabura akazi burundu canke agacika paralize hakaba ibindi bintu za mfatizo yari yarashinze zigakugwaho hari n'igihe umuntu agira amahirwe akagira gutya akabavutse mu rugo rushoboye akavukira ama etage ni akabona abavyeyi biwe n'ibisigi byavyo yamaze kurondera ni ifatizo kandi zifadika kandi nivyo vyobeshaho ariko igihe kimwe ugasanga nkumbure hari ukuntu muri banki vyagenze n'iki abavyeyi batabagiye ukabona banki ziraje zose zibikuyeho ugasanga rero cyangwa umuntu akavuga ati jenge mpumbure nko hanze nubona ubuzima akagenda akagera naho hanze ariko ugasanga satana aramwoheje yankoye urumogi ibiyovyabwenge ibintu biramunaniye ugasanga asigaye yipfuza no kuba yogaruka mu Rwanda akongera akaba ugasanga ivyari zamfatizo ziwe yari afise bikuweho ibyo yari yishingikije ndashaka kuvugana rero n'uyo muntu cyangwa umuntu yishingikirize ati je by'ukuri yongeye ku musozi ndasenga nkaruhuka by'ukuri yongeye mu rusengero ndaruhuka iyo mpuye na bene data ubu bikaba bitagishoboka ndumva ashaka kuvugana n'uwo muntu yari afite ivyiringiro aho hantu yari afite ivyiringiro mu mikorere yiwe bikanka yari afite ivyiringiro mu rusengero yari afite ivyiringiro mbese mu Mana ariko akababona Imana bariko baragenda bayigwanya bariko baragenda bagira iki hari nabo numvisha bavuga ati Imana mu Rwanda yaratsinzwe kubera ko barimo bayifungisha oya twibutsa n'abantu yuko leta y'u Rwanda ntabwo igwanya Imana ahubwo barashaka kuvuga cyo nabonye bashaka kuba bokora ikintu gitangaje cyane kandi abantu benshi ntibabizi no kuvuga ngo niba umuntu ashobora kugenda akuzuza nka Bekarena hari ahantu amaze kwigwa n'abantu 10,000 barashaka kumenya ngo uyo muntu ni muntu ki afise ubutumwa ki yoshitsa ku banyarwanda bimeze gute ese niba tumuhaye imbaga y'abantu nk'abakabakoranya kagira iki ese n'umuntu afaswe afatitse neza ivyo yigisha yaravyize bimeze gute mu mwuka ameze gute atekereza gute no mu bundi buzima bwo hanze n'ivyo bintu baba bariko baracekinga ngo barebe kuko hashobora kuzamo n'abandi bantu bashobora kubahogira nabi n'igihugu ntavyo tuba tuzi twebwe ico tujejwe no gusengera igihugu ariko nibaze ko na leta itogwanya Imana kubera twese turayibona yuko aho icyo niyo Mana ngoga nibigaragara umuntu yorebesha amaso abiri yagera n'amatsika kabikaba yuko Imana yabanye n'abanyarwanda nta kintu leta yoba ihora abasenga cyane nuko nyine agashavuga hari abantu yo bagufungiye ntiwobura kubabara niki ariko hanyuma rero muri kugufungira leta irimo kugira ibyo ireberaho ikavuga ati bimubanze mu bikosore deni tuze tubafungurire abantu noneho barimo baravuga ati wapi Imana nako abantu ugasanga babandi basengaga nabo basubiye inyuma batakaje ibyiringiro urimo urabona abara abapasteri ukabona abara abavuga butumwa eiza bagiye mu kabari banyoye basinze cyangwa se ukabona abandi bagiye mu buraya ugasanga runaka bamufatiye mu buraya kandi yari umuvuga butumwa cyangwa umupasteri nibyo ugasanga biteye agahinda boga mperuka kugenda ahantu basinda genda ahantu hari umuntu hari akantu yari ari karagura kwa kundi yo abantu bajeje kugura nk'akantu bavuga ati ducana tunywa agafanta batwereka ahantu nyine dushobora gufata ikintu cyo kunywa sanga ni mu bintu by'akabari hama abantu batumye kivyo banwa nyene ntuma kwifanta ariko nza kubona uwo muntu n'umuntu twasenganye ku musozi kandi ni n'umuririmbyi ukomeye cyane no mu iki gihugu azwi cyane ari wari karatanga za mitsingi na za musteri n'iki nyine yarashinze akabare kiwa apana kuvuga ngo ga apana kuvuga ngo numukozi yasizemo we ubwe we yagashinze kandi aramenya ko twigeze gusengana aramenya kucya arambye ati ubuzima nuko busigaye bumeze nuko bigize iki ndaraba nyene ndamubwire ati se bimeze gutya ariko mbona kubera abantu twari turi kumwe banano hava ndamuteza isi cyane gose ndaceceka ariko ndakeka yuko Imana itegeze ibura uburyo bwo kubesha abantu bayo ahubwo hari igihe ibyiringiro by'umuntu biba bikeye kandi biba bitewe n'uku kuntu abantu bagenda bagatata kandi gusengera nibivuze ngo yo umukiranutsi wagwe ntabwo bizasenyutse noneho ngo rero urumva hariho n'ibintu mbashaka kubwira abantu
ariko ukabona ntiwozura kwiruka uri umwe umubwira no kuvuga ngo ubu abantu benshi bari abakirisitu baja no kuri YouTube amamega bagashirako canke internet bagashirako ugasanga umuntu yari umukirisitu yatungwa n'ibihimbano by'umwuka agiye kwanza vuna ya kamwana hamaze amasaha ari bazovuna ya kamwana kandi n'ikintu kizima bavuga nta bintu bizima rero mugerageze mureke kugaburira ubwonko bwanyu ibintu bitagira umumaro kandi ibyo ugaburira nibyo bikura nabyo bibyibuha nyine n'ubundi ibyo biteka ingakontra mu mubiri wawe ntubona ngo ga nk'ubu mucumbi wawe canke mu cumba cawe dukurikira uje ugasanga bahapanze izi ntebe izi ukabura ahantu no kuvuga ngo ahantu wagenda kuko basizemo intebe we ntushobora kuronka ahantu rero mu mutima wawe vyuzuzayo nivyo bizokontrolinga wewe uje inyuma out of y'ahantu wategeza gufashiriza nugenda kuri YouTube ukareba ibiki n'ibiki nanigeze imisi ndeba ejo bundi sinzi ukuntu nagiye ko ndeba aba bantu ba social media abakobwa n'iki bari kwavuga ngo ukuntu bikinisha n'abapasteri n'ibindi bintu by'iki ugasanga umuntu abimaze ku mwanya arareba bishobora kuba byonashoboka kubera n'ubundi nta mwana w'umuntu abonerwamo agakiza ngoga nuko abantu bisizemo yuko pasiteri nta kintu kibi yokora nta kintu ariko abantu babanze babyumve yuko ubundi pasiteri wagiye kwikinisha imbere ya kamera abanza kwihakana cya kintu cy'ubupasiteri burya aba yaguye ariko aba agifite titire ariko mu mutima we aba yatandukanye n'Imana niyo mpamvu akora ibyo bintu nk'ibyo ngibyo rero wowe wabibona ni umwana w'umuntu kandi umuntu uwo ari we wese yakora icyaha nta muntu uri aho satani atashobora kugeza umwambi waba uri pasiteri waba uri bishopu waba uri apotire satani yakurasa kandi ngo abagabo buriya njya numva ngo iyo ushaka abagabo ngo bategera mu bintu bitatu ngo ni abagore inzoga n'amafaranga ngo buriya mu mafaranga umufatira mu bagore wamuburira mu bagore ukamufatira mu nzoga none pasiteri inzoga yaraziretse bone n'amafaranga yarayashoboye ariko abagore baramugushije rero nawe ni umuntu abantu badatekereza ko pasiteri afite ubundi budahangarwa bumubuza kuba umuntu na Yesu ari Yesu yari afite ubumuntu muri we ahubwo agakomeza kuyoborwa n'umwuka wera bigatuma atsinda nivyo narindi ko ndavuga rero ngo ga no kuvuga ngo nk'abo bantu bose izo n'imfatiro zigenda dusenyutse hariho nk'umuntu aba yarafatiye imfatiro ziwe kubahanuza iyo rero abonye wa mupasiteri watanguye kwikinisha agira iki uwo muntu aranagwa ntazongera no kubona n'ikintu kimuvyura nivyo rero nari ngambwira abantu umuntu ntabonerwa mu bugingo buhoraho n'ubundi byiringiro by'ubugingo buhoraho canke byo kuba mwino sukijijwe biri muri Kristo Yesu byoshoboka ariko nange ndakubwire ngo reka kwifokasinga kubo byananiye hari abo byashobotse kandi n'uwo byashobotse nejo byomunani ahubwo wowe tumbera Kristo Yesu tumbera Kristo Yesu nivugana n'uwo muntu yumva yabuze ukuntu agira we ntiwihemukire ntiwiyahure ntugire nabi ntugire iki ntiwiyahuze inzoga n'ubundi mu nzoga nta kintu na kimwe kirimo twarazinyoye turazireka n'ibyo bintu bya social media n'ibindi bintu byo kuvuga ngo baratwika sinzi kugeza iminsi ubona ko nabo bavuga ngo baratwika bamariye mu magereza babafunga bafunga namwe numva ngo na wa wundi mwe bavuga ngo ni Yesu ngo biri ku murongo nawe ngo hari ukuntu wakekwaho tukiye no kwigana imvugo nziza hari ibintu biba ariko ngo abakekwaho barakekwaho ko yarasambanije umwana utujuje imyaka ariko ivyo byose izo nifatiro zasenyutse ntiwogenda uvyurire yako ngo uwo ni umuntu bakugita idora umuntu Yesu yarabivuze ngo ariko umunyabwenge we ngo numva ijambo ryanjye ngo akarikomeza ngo azahwana n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare imvura iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha byose byikubita kuri iyo nzu ngo ariko inzu ikomeza guhagarara rero ibi byo gufunga insengero byo kumva ngo bafunze pasiteri byo kumva ngo pasiteri yikinishije byo kumva ngo runaka yibye runaka yarwanye ari pasiteri ibyo ni imivu n'imiyaga byose bigiye kwikubita ku nzu yawe eko se niba bitwara pasiteri nawe birakujyana nawe wubatse inzu ku mucanga ngo gaje ndi umuntu ndi umwe mu bantu Yesu yagiriye neza kandi yabonye yuko byose bishoboka Yesu yakugiriye neza Yesu yangiriye neza ubu wabihamiriza abadukurikiye ko Yesu yakugiriye neza Yesu yangiriye neza Yesu yangiriye neza noneho ngutse abantu rero ko Yesu agira neza Yesu agira neza Yesu agira neza ndashaka kuvugana nawe wumva wihevye nawe wihebuye urebe ibintu byose ukabona nta hejo hahari nta kintu ntiwiyahure ntiwihemukire ongera usenge hari abantu benshi ubu basigaye baza bakabayobora abantu ngurumva ngo ibintu ngo ntibigikunda ngo ntibikikika ugasanga ariko arakwigisha inzira zo kubaho woshaka kugira ibyo wiba n'ibyo uriganya kugira ngo hagire ibyo ugeraho ariko ndakubwije ukuri Imana ibeshaho Imana iratunga abantu Imana ibintu byose irabikora nange rero ndakubwire ngo ntuyanwe n'agahinda naho uri mu bihugu by'amahanga ubona udahari mu Rwanda udahari kandi wahora
abantu mugenda ku musozi wagiye gusengera niki niki weshika amakomera iyi Imana izokugirira neza Imana y'inambe kwe. Rero nico kibazo rero twe tuba dufise abantu bacu canke abantu bari baragiriwe neza no witeka bariko baragenda bakamuka kw'ivyiringiro bakamugwa mu ivyiringiro noneho bakabona abantu umupasiteri wese avyutse yaratanguye kuzana ubutumwa bwiza cyangwa yatanguye kuzana ikangura abatiza abantu agirika bakura mu ibaraba ariko biyovyabwenge neki akabona nkumbure ibintu vye bigiye hasi abantu bagararondeye noneho za commentaire barondeye ama topic y'ukuntu bagira iki ngaba abantu basevye umurimo w'Imana uko bumva bashaka neki neki ariko iki ni gihe ngoga kigeze ngo umuntu wese Imana yagiriye neza abombura akamwavuga aze hano ku makamera aze abantu ngwino hano tuguhe kamera urabona barimo barafata umukozi w'Imana bakabangura n'umuteka mutwe ngurira ngo nibiki ngo nibandi ngo nibobo ngo ureba ibatuka Imana abatuka umurimo w'Imana bamaze gufata urundi rwego ariko nshuti niba wicaye ukabuzi ko Yesu yakugiriye neza ngwino ubwira abantu kugira neza kw'Imana turabaga Imana yagiriye neza ariko ngogo turabaga kubihamya twarabibonaga ko na epfo na ruguru hose twahashobewe ariko Imana iserutse buri muntu wese atangira kuvuga ko natwe twagiriwe neza n'Imana usibye no kubivuga natwe ubwacu turabyibona ko Imana yatugiriye neza abantu bicika intege ngoga uri n'amaso yo bireba uso umuntu akurebye ukuntu wambaye agapira k'umweru ukuntu wambaye neza usa neza ngoga agapira k'umweru se biba kavuga ko Yesu yangiriye oya hari gihe wabona kambaye ko gasanga kacafuye cyangwa ugasanga ntukuzuye mu kamengo n'umuntu yakagutije ariko biragaragara neza ko Yesu yakugiriye neza kandi nta muntu yibwiye nta muntu wagiriye nabi jewe mu bantu bakurikirana ubuzima bwa myaka myinshi ariko Imana ibeshaho dushimye Imana turayishimira igira neza reka mbabwize ukuri nubwo abantu barimo kubona bisa n'umurimo w'Imana hano mu Rwanda birimo bisa n'akavuyo ariko nyuma y'aka kavuyo ni ukuri umurimo w'Imana uzongera ugende neza ibi bintu leta iraje bifunga ibindi bifungura ibindi bigire gute ariko ibi bifite igihe cyabyo kuko na Bibiliya ivuga ngo buri kintu cyategekewe igihe cyacyo iki rero ni igihe cyo gufunga amatorero mu Rwanda atujuje ibyangombwa ariko hazabaho n'ikindi gihe cyo kuyafungurira none niba barimo bafunga amatorero atujuje ibyangombwa nawe ukagwa nawe wari umukirisitu utujuje ibyangombwa ntabwo mbyumva rero ngoga twari twabonye Imana ngoga no kuvuga ngo hari igihe nk'umuntu yumva umengo kwisengero zugaye agiye gupfa ngoga bo hari ubunaje ntaraguha ngoga ariko bigeze kumenya ko namaye muri Afrika y'Epfo ivyo byo urabizi nagiye hano kandi nagiye nseze n'itorero ndagenda urabizi je ndi mu bantu babaye reka abadukurikirana rimwe nzotanga ubuhamya bwo kuntu byagenze mu nzira ko byagenze kugira ngereyo ngira ngaruke kugira ngira iki ariko ndi mu bantu bwanje pistole zo bazarangeze mu kanwa banyiba canke mu matwi hano ntizigira umubare ivyuma banteye batera zigahera mu makoti bagakubita kuriya bakarasa bigahusha ntibigira ukuntu bingana iyi Mana rero twarayibonye ishobora kurinda abantu bayo kujyanira kugarura n'ibintu birebire ngoga n'ibintu birebire cyane ku buryo bw'uko twebwe Imana yatubeshejeho Imana yaraturinze Imana yaratuzigamye Imana yatumaze ubupfuvyi Imana yatumaze ubukene Imana yatumaze ubutindi turabizi ko byose bishoboka bana nganda kubwire ngo ntufatire ku bintu bariko barasebya itorero ry'Imana ntufatire ku bintu ahubwo yayindi imwe wakurikira hari umukozi w'Imana yigeze gushikirwa n'ibintu nk'ivyo yitwa Yobu nawe ngo yarafise ibintu byinshi akagira n'abana byose ibintu bigenda bimushiraho noneho icyatangaje haragira igihe n'umugore wiwe aramubwira ati rero ndabona isaza ahantu mu rugo zabaye nyinshi zikurikirana ibisebe byawe n'amashira yawe ngiye kukwigira agashinga ko binyarutsa vuba akumva ni nk'ibindi sengesho agiye kumuterera aramubwira ngo ngiye kugufasha twandike igitutsi ciza uhita ukizamura kuwiteka ahita agukubiranya ahita kwica uhitupa aramubwira ngo sinzigera nikuraho ubunyangamugayo sinzigera nikuraho ubunyangamugayo ubu rero iki gihe twe nico tugezemo umuntu wese Imana yagaburiye umuntu wese Imana yabeshejeho umuntu wese abadayimoni bari banetse bakabona Imana iratabara harageze yuko avuga ngo ibyaya kamwana nabo babisangiye iby'abasevye umurimo w'Imana iby'abafata abana ku nguvu iby'abiba abantu iby'ababesha aba diaspora ngo baragira iki iby'abavuga ngo bagarutse ibintu abapfumu niki bari mu bintu byabo ariko natwe turahagurutse tuvuga kugira neza kw'Imana iki nico gihe ngoga nubwo urufatiro runyeganyeze ariko rurahari na Bibiliya irabivuga urufatiro rw'Imana dusomera cyane so hajya kiri muri Timoteyo kangahe Timoteyo wa 2 igice cya 2 umurongo wa 19 dusomere
Urabona ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze. Rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Haleluya. Amen. Nico twababwira. Nukuri pe. Ibishoboka byose bibaho mu rugendo rwo burya ngoga. Iyo umuhanuzi akubwiye ikintu akakikubwira nka hano. Kiba kizosohorera urugendo rurerure cyane. Kandi urwo rugendo rurerure aho Imana ivugiye naho ikorera haba hitanguye nkaho wofata nk'umutara n'ubushi cyangwa ngo hariya basigaye bitarusize. Haba ari harehare nka ruriya rugero tugereranije. Kandi urwo rugendo nturushoboye kurishiramo so wanyumva rugendo. Ni wewe nyine wavuganye n'Imana utegezwa ku rugendo. Rero abantu bikuramwe ibyiringiro bakumva bo genda gucunga uko Imana igenda gukora. We niba Imana yakubariye ngo izo kugira neza, fatikanya n'ibyo bintu Imana yakuvuze ko izo kugira neza. Wireba ngo biragera hagati biranyogomba birahagara. We fata iki Imana yakubwiye. Imana yacu ikina ntabwo ikina mu majonjo ikina muri finale. Niba yakubariye naho ikoba bitagaragara. Fata bya bintu Imana yakubariye abari byo wiringira. Ugumane nayo ugenda mu nzira kandi mugakiza nta bintu bigoye cyane. Ni ibintu bita kumvira no kwihangana gusa. Iyo wumviye ukihangana ibintu byose Imana yakubariye bigeraho. Nta bindi bintu bihari. Yarakubariye warumvise. Hanyuma wewe urihanganye kugira urebe yuko aha hantu hagera. Hanyuma ukumvira. Nibikubariye ngo ntugire iki kuko abari muri urugendo ntibashoboye kunyura hano. Nibyo nyine. Urumva bishobora ko umuntu ashobora kwikura amasezerano. N'Imana ikubwiye ngo nzogukorera uko ugahiturana n'umugabo no munsi. Ejo kabiri gatatu akabara kuvyaje. Bwa bukwe bushobora kuzona bariko waranavyaye waranagize kurumva watangwe ku modifyinga ibintu Imana yaravuze. Rero wowe ni utegeza kubera amaso ibyo bintu Imana ikubwiye. Yego. Ya. Nayo ubundi Imana ntizibesha. Abantu bose ico yavuze no kugikoreza agikora. Ico yavuze abantu nibahumure. Abantu nibahumura cyane. Nimuhumure. Abantu nimuhumure. Uwiteka aracyakora. Aracyafite imbaraga. Ari mu kazi aracyafite imbaraga. Ku ntebe y'ubwami. Nubwo ajya mu matora tugira ubwongenye ngo wenda baramuhiritse cyangwa bamukoreye kudeta. Imana yubatse ifise structure nziza. Nta na se waba yasize ku inoso zogenda kwigaragambya ko ngo wa muhungu ngo wango so wanyu ngo yampemukiye. Nta muntu ntahari. Nta uhari. Ariko buriya ngoga biba bikora kuvuga ubutumwa cyane. Uriya je umuntu aca nyorohera kuvuga ubutumwa no muntu yivurunze mu bindi bintu byose byanze. Uwo muntu niwubwiye ati ngwino naye ndakwereka ibindi nzi aho bintu bishoboka. Kuko hari gahe mashuri yiga akagufunga kaminuza ni wari wayize. Twese ntitwari twazize se. Kaminuza twarazize gose ariko ugasanga nibikubyara umusaro nk'uwabandi. Ntabwo bishobora kukubyara umusaro nk'uwabandi bakubikubyarira. Ugasanga imiryango urayifise ariko ya miryango nta kintu kirekire kugejeje. Ugasanga wowe nyene uri kurikora auto defense uri kurigwanya wowe nyene. None uwo mbwira gute ingene umuntu muzima afata akankura umuntu. Uwo muntu muzima kandi ngo arashaka kwiga ngo agiye ku ishuri. Ngo yagiye ku ishuri. Agiye kwiga. Wowe ugafata ubwenge bwawe ukabuyovya ukumva imbaraga zawe ziri mu biyovya bwenge. Wagiye gushaka ubwenge. Nuranabubona yewe. Naduke wari ubonye. Natwura tuyobeje. Ubwo waranze ukagira ibihe byirinda. Dufise abantu benshi bari mu izo za Amerika za Canada za hehe hose za Burayi byananiranye. Basanga umuntu ibyo byabwenge byaramwokamwe byaragize iki mwoka byaramwe. Satani afise umugambi wo kubonona ariko namwe ntimugafatanya ngo mwiyononere. Nimwihangane nimugire iki. Ntibaze bakubeshe. Umuntu ariko arakubwira ngo inzoga zo gukura mu gahinda barakubeshe. Ahubwo uraje ukagira ibagara neza uraje ugafumbira. Biravuga ngo inzoga bazihe ngo bafite agahinda gashaka kubica. Ngo nurushunga ndushyi. Inzoga bayita ngo nurushunga ndushyi. Nurushunga ndushyi. Nzi wowe uri ndushyi ujya kunywa urushunga ndushyi. Ngoga biteye ubwoba. Aho umuntu aburi bitotse kubera ejo hazaza gutekereza ibintu kumva umuntu aramubariye ngo munywa kandi ngo gakeye ngo ufata ngo akantu gakeye ngo karikere. Ntuka guhura n'umuntu arambwira ngo ndi kuziwaca ngo nzomwe karikere ngo nzohita nanuka. Karikere bikazakundana. Ngo kazonana. Karanonora se.